Amen bazalwane, ngiyanibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazarethe. Bazalwane, nako engizakudlulisa uthi uNkulunkulu kimi anginitshele njengoba ngihleze ngifika ngumuntu wesinto engihamba namakhehla amandawo angiphethe ukuthi ngizofakaza kini ngiphinde ngizonichazisela futhi ngalenduku engabuya nayo entwaseni okuyisona isikhwama sami engihamba ngaso ezulwini. Uthi uNkulunkulu anginitshele bazalwane ukuthi onohlanye ekhaya ngiyalisisa, siyalivusa. Onomuntu ekhaya ogulayo siyamlapha la ekhaya, siyamvusa. Abangabathola abantwana ngiyabanceda la ekhaya abathola abantwana. Abanohlanye ekhaya ngiyalivusa, uhlanya libuyela liba umuntu. Abangawuthola umsebenzi ngiyabangenisa emsebenzini. Abanamabhizinisi angayiphambili ngiyawavula la ekhaya. Abanama-contract abafuna ukuthi aphakame ngiyawaphakamisa la ekhaya. Abafuna nje bazalwane ukuphumelela ngiyabaphumelelisa. Amandla uNkulunkulu anginikeze wona, kodwa engihamba ngakho nayo induku engiyithole emazulwini enginikeza abaphansi ezolapha izinhlanyo. Ngizonitshela ukuthi uhlanyo ngiyalivusa la ekhaya bazalwane. Siyabonga.